Dobar dan, dobri ljudi. Evo me opet. Danas bih rekao nešto uopćeno o par stvari koje su se desile proteklih dana. Evo upravo sad sam pogledao jedan video od jednog momka koji je tu na YouTube, ima dosta pretplatnika i dosta je zanimljiv. I volim kod njega, dosta je seriozan, znači ima dosta dobru pripremu i sve to. Ja to više radim onako iz trbuha. Kad mi padne nešto na pamet, onda nešto napravim i kažem ono direktno kako je. Dok je on seriozan, on se više malo priprema i prati dosta tih stvari, posebno je, kažem, oko ovog nevidljivog neprijatelja je aktivan. Evo sad sam saznao da su ga opet kaznili, što se meni dešava normalno konstantno, ali kažem, meni nije to baš glavna tema i onako usput se uvijek dotaknem toga i treba stvarno paziti. Evo, žao mi je radi momka jer stvarno ima dobre videe, ima dobre sadržaje. I ako sam našao nekog lika na YouTube koji se sad sprda, da tako kažemo dalmatinski, smijava ga ovo ono, zato što ne zna ništa napravi svoje. Znači ti ljudi koji ne znaju ništa svoje napraviti, njima je nečije drugo smiješno i ovo ono. Ali okej, svatko skuplja poene onako kako zna. Kažem, meni je ovo nebitno, ja ovo radim iz čiste zabave, jer sam radio to već prije 15 godina kad ljudi nisu ni znali za YouTube ili 20. Tako da, baš sam napisao momku komentar da mora paziti koga dovodi u goste, mora paziti šta radi, šta priča, jer kažem, neće njega direktno ni YouTube kazniti. YouTube je dobio signal naravno od naših i ja to mu mogu reći iz prve ruke, jer ja dobijem informaciju od naših već prije nego što će me YouTube kazniti. Znači ja već znam da će me kazniti zato što je, kažem, YouTube je platforma koja ima prava na to, pripada Google i ona može praktički raditi šta je volja sa svojim pravima i svojim uvjetima korištenja, ali kažem, oni će dobiti jedan mig od nekoga i onda će napraviti tu kaznu. Isto kao što su mene napravili za video iz 2008. kojeg nikoga ne zanima, nikoga ni ne gleda za njih 10 godina. Ali kažem, nebitno, nije uopće bitno, kažem, kako stvari funkcioniraju. Što se tiče ovih drugih tema, vidim da je sad malo kod nas bar to sve malo zapelo. Znači zapela je ta taktika njihova koja se najprije bazirala na sili i ucjenama, a onda je mijenjana retorika kad je došao posjet iz EU. Ali zaluduje to. Znači, ako se zbog ičega ponosim što sam Dalmatinac, to je zbog ove stvari gdje ljudi nisu nasjeli i ostali su čvrsto pri svom mišljenju i nisu se dali navesti na bockanje, nisu pristajali na nikakve ucjene i zbog toga sam ponosan što sam Dalmatinac. Zbog puno drugih stvari nisam ponosan i smatram da mi možemo puno bolje i da bi mogli stvarno više napraviti, ali bar zbog te stvari sam ponosan. Vidjeli smo to, da ne bi samo sad bilo da su to Dalmatinci, vidjeli smo to sad i tu u Zagrebu gdje je Velesajam zjapio prazan, što je bilo i očekivati. Ljudi su uzeli vikend i otišli na more. Mene čak ni te odluke naše vlade i tog stožera, ja ga nazivam sogenantnim, to je njemački kao nazovi stožerom. Mislim, kakav je to stožer? Kakav je to stožer od jedne stranke? Stožer bi bio da je 10 pametnih ljudi i koji bi imali svoje mišljenje, ali ne iz jedne stranke, nego po meni iz nikakve stranke, nego stručnjaka na područjima kojima se bave. Ali drago mi je da su ih malo spustili na zemlju. U stvari oni su se sami spustili na zemlju, toliko kontradiktornosti, toliko izjava koje nisu prikladne i koje samo pametan čovjek da malo posluša 1-2 puta, onda nađe se u čudu šta je mislio sa time. Ali ok, to je neka druga priča, kažem.
to sad pomalo pada u vodu i sad se oni misle što da rade, ali čujem, evo, neke druge države u Europi već su osmislile neki drugi plan, novi plan. Znate kako je to ljeto, ljudi se druže, idu na koncerte, pjevaju, sviraju. I sad kad sam se dotakao koncerata, pročitam jednu vijest gdje naši glazbenici apeliraju da se svi lijepo bockaju i da se svi lijepo nabave te potvrde. Znate šta bi rekao tim svim našim glazbenicima? Neka se oni lijepo bockaju ako žele svaki dan, ili svaki drugi dan, ili svako 7 dana, ili svaki mjesec. A neka ostave ljude na miru, znači neka ostave ljude sa svojim mišljenjem i svojom voljom. I počeli su mi se baš, iskreno vam kažem, gadit pojedini među njima, koje sam čak onako, respektirao malo, ipak radili su neku glazbu, ali sam vidio da nisu baš se pokazali u ovo vrijeme. Rijetki među njima imaju i dalje kredibilitet i stvarno čak sam iznenađen sa nekima, s njihovim reakcijama, dok ovi drugi tipa NB, neću navesti puno ime i prezime, ali zna se na koga mislim, znači to je ono dno dna, znači dno dna i tako neki. I zato mi je baš drago šta ispred te ograde na nekim koncertima nije bilo nikoga, ali zato je bilo iza ograde 10.000 ljudi. Jer ne možeš ljude varati u nedogled. To je činjenica, ne možeš ih varati. Iako, kažem, naša vlada se trudi svim silama, ali ne ide joj baš od ruke. Ne bi tu izveo ni opoziciju, ona je u istom kolu sa time, možda neke manje stranke. Ne, ali većina. To je tako dvije teme koje su bile u fokusu. Još bi se dotakao ove teme da je napokon gotovo to Europsko prvenstvo. Završilo je kako je završilo, pobjedu Italijana. Ali me je iznenadilo kako Englezi su napravili 7-8 dana prije tog finala su jednostavno donijeli odluku da je ta pandemija završena i da je sve ok, i onda su ljudi izašli van i izopijali se prva 2 dana i napravili high life i onda su naravno protiv svih pravila i preporuka UEFA napunili stadion i svaka im čast na tome, jer ipak oni nisu dio sad te više Evropske unije, oni su sami za sebe, mogu raditi šta hoće, mogli su i uvijek, ali evo sad oficijalno. Tako da, vidi se, kad si mali, kad si niko i ništa, što smo mi u stvari sad, mi smo u stvari niko i ništa, beznačajni smo i moramo slušati naputke i direktive, onda se nama dešavaju tako stvari koje se dešavaju, a kad si veliki, moćan i jak, onda možeš kako hoćeš. Možda ne uvijek, ali u većini slučajeva. Eto tako, dobri moji ljudi, ja bih vam preporučio jednu drugu stvar. Tko god može da ide na more, ide na rijeku, ide u prirodu, ide bilo di, da se ne zamara sa stvarima ovakvog tipa. Ovo je problem, bit će problem još vjerojatno i duže vremena i čak mislim da će oni nešto drugo smisle za jesen, ali da se ne zamaraju, jer znate, kad se ne zamarate, kad ste u prirodi, kad ste okruženi prijateljima, familijom, kad se radujete, kad se smijete, vama ne može biti ništa. Vjerujte mi na riječ. Vama ništa ne može biti. Vi ste jaki i čvrsti. Kad ste vi sami, ko jedinka, zatvoreni u 4 zida, pratite stalno ko je šta rekao, šta se dešava, televizija, portali, YouTube, internet, sve moguće. Vi ste onda slabi. Vi ste, potpašćete pod utjecaj toga. Nećete biti dovoljno fizički ni psihički spremni da izdržite stres, pritisak u vezi bilo čega. Zato kažem, idete u prirodu, idete na more. Idete na more, kupajte se. Evo, ja bi dao sad sve bi dao da odem na more, da se okupam, da ležim u suncu, pa da mi
na pamet ona Oliverova pjesma Moj galebe, na laženi suvoj ležat. Evo, to mi je baš misao koja mi je sad. Nema bolje stvari na svijetu. Zato opustite se, uživajte u životu. Nemojte slušati šta vam ovi govore, nemojte gledati televiziju. I to je prvi korak k zdravlju, bez problema, nećete imati stresa i živjet ćete dobar život, što je u stvari i cilj, da proživimo život najbolje što se može. Eto, dobri moji ljudi, toliko za sad. Želim vam ugodan dan. Hvala i doviđenja.